ISIS ni Syria Palmyra a Russian helicopter aka Syria Palmyra a Russia helicopter chu ISIS ni aka pekna cha a banlong mong tu panhi anthi athi mi menung panhi chu Raffikat Khabibulin le Yevgeny Dolgin and si Russia ral kap ni ISIS kutsung in Palmyra ni chwale a bom chan tu an har leo a mi kulanga banlong hi test an to mi asi tia thai asi simen se lo ral sham nam hang in azwan leo a ISIS ni helicopter ni anka tia Russia news agency Sputnik ni athan Russia ral kap ni ISIS kut in anluat nak ha bom an hal cha a Captain Raffikat Khabibulin hi ISIS pol dauding in akir thanding bikhya nak atwa mi asi tia defense ministry ni achim Syria ram a Russia minung pazai zadda athimi an city hi fyang in thai asiri lo simhan se lo Moscow ni chun ralka pashalong anun nak aliam mi an si tia achim thongjam tu pol ni chun ma nak tam deu an silai tia zumnak an ngai kema kimin chu li tia kasi